Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasak hichuru taka fútbol toqueta cambiate hoy nakauti. Hichuru taka Primera División de Bolivia Ligatiku yantawin kimsa natawin nakauti. Bakadillos tamak always edita mampiu. Roberto Jordán Cuellar anotan uyun kimsa haipura nataskani. Ukarok 10 songer tamak wabirata mampiu. Hernando Siles anatan uyun pesca haipuchikatanira nataskani. Ukat Oriente Petrolero tamak Real Santa Cruz tamampiu. Ramon Tawichi Aguilera natan uyun kimsa kalk arumara nataskarakini. Masuro UEFA Champions League yantawin semifinal ukan masarawa natawiut Hawaii. Nia Real Madrid tamak magolaru Manchester City tamam purap tawai. Real Madrid tamat kak Vinicius Junior hupau kimsatun kasuktan katar sapagol jantawai. Manchester City tamat kak Kevin De Bruyne hupau soktatun kapakalkon katar sapagol jantawai araki. Hechay po UEFA Champions League yantawin semifinal sukan masaraw anatawih utharakiwa. Kim sahay purok Milan tamak Inter de Milan tamampiu. San Siro anatan uyun anataskani. Uka kiu hilat kuliakanaka yakhorkama mahacharuntawi taknitaki.